Možemo da govoriti o Stevanu Nemanji kao rodonačelniku srpske državnosti. To ne znači da nije postojala srpska državnost pre Stevana Nemanje, i to vekovima pre Stevana Nemanje. Nikad ništa ne počinje iz ničega, iz nule u istoriji, ali je Stevan Nemanja najvažnija karika, temelj, uzdanica, simbol te državnosti. Stevan Nemanja, veliki župan Raške, drugo ime Srbije, u 12. veku, dolazi na vlast u vreme sukoba između njegove braće, koji su bili oblasni gospodari, udeoni kneževi u Zahumlju, Travuni, u srpskim kneževinama toga vremena, i koji su potekli iz vladarskog roda prve srpske kraljevine Duklje, ili kasnije nazvane Zete. Kad kažem srpske, ja samo ponavljam ono što savremeni izvori, vizantijski izvori, kako nazivaju tu kraljevinu, tu državu, Duklju. Vizantijski izvori, znači oni koji su Vizantinci bili susedi, koji su bili suvereni, koji su i ratovali sa tom kraljevinom, nemaju drugu kvalifikaciju za tu državu nego srpska. Ali ta država, koja je od 11. veka bila međunarodno priznata, za međunarodno priznanje bilo je potrebno da vladar bude priznat kao kralj, i da njegova crkva, njegov arhijepiskop bude priznat od nadležne crkvene ustanove, od vrha crkvene hijerarhije bude priznat kao arhijepiskop, to jest crkveni poglavar jedne državne teritorijalne celine. Nemanja, Stefan Nemanja, Stefan je vladarsko ime. To su imali i drugi vladari u Evropi, znači jedno ime koje se ponavlja s kolena na koleno, a to su najpoznatiji su bili Lujevi u Francuskoj, sve do Luja 18. tokom vekova, tokom 1000 godina skoro Kapećanske dinastije. Znači, to ime Stefan je vladarsko ime. Ono je zajedničko svim Nemanjićima, Stefan i Uroš. Stefan znači krunisani. To je grčko ime, novozavetno ime. Krunisani, kako krunisani? Znači, krunisani vencem slave. Koje slave? Božije slave, mučeničke slave, slave mučeništva. Stevan, prvo mučenik, je bio đakon koji je bio prvi javno umoren kao hrišćanin, i otuda prestiž tog imena kao promučenik, kao prvovenčanog mučeništvom, znači okrunjenog, krunisanog vencem slave, Božije slave. To je država, monarhija Božijeg prava, znači koja proizilazi iz Božijeg blagoslova, iz saglasja sa Bogom, sa verom, sa Hristom, Sinom Božijim, Isusom Hristom, sa crkvom. To je država srednjeg veka, hrišćanska država u Evropi, i ne samo u Evropi, ali u prvom redu u Evropi, u Mediteranu, u mediteranskom okruženju. To je prvo, na prvom mestu, i prvo to je Rimsko carstvo,
hrišćansko, od 4. veka, od Konstantina Velikog i nadalje, naravno, tokom istorije. Znači, Stefan je vladarsko ime, državničko ime, ime vladara, a Nemanja je lično ime koje se menja s kolena na koleno. I danas u Evropi, recimo u Francuskoj, ljudi imaju po nekoliko imena, ličnih imena, ne znam, Jean, Louis, Pierre, Marie, Galois i tako dalje. To je, obično se jedno ili dva od te imena koriste svakodnevno, a ova druga stoji u krštenici, u dokumentima, u papirima. Znači, Stefan Nemanja. Nemanja je lično ime koje nije zastupljeno u istočnim delovima Srbije, kontinentalnim delovima Srbije, odnosno Raške, na uže, ali je poznato u zapadnim delovima, u primorskim delovima. Ono dolazi od biblijskog imena Neman ili Nemija. Nemija je vođa izabranog naroda Božijeg u Starom Zavetu, koji je obnovio Izrael, koji je obnovio državnost izabranog naroda, jevrejskog, danas je to Izrael, i po tom, kao što su se i druga imena davala po biblijskim imenima, lična, tako i ovo Nemanja. Otuda i naziv dinastije Nemanjići. Dakle, Nemanja, kao što kaže njegovo žitije, koje su pisali na prvom mjestu njegovi sinovi Sveti Sava i Stevan Prvovenčani, prvo jedan pa drugi, Nemanja se sklanja iz zapadnih delova svog otačastva, kako kaže, svoje zemlje, svoje otadžbine. Sklanja se zato što je postojali su sukobi i rati među braćom oko podele vlasti, i to je bilo uobičajeno u Evropi, u svetu, na kraju kraja ne samo u Evropi, svuda. Po tom pravu nasljeđa vladarstva i države veoma često, pa gotovo po pravilu, bio je sukob među braćom oko podele vlasti. Tako je bilo i u to vreme, znači sredinom 12. veka, i Nemanja kao neko ko se već tada izdvaja, on odustaje od tih borbi, sklanja se u istočne delove države, zajedničke u Rašku, i tu počinje da ostvaruje svoje političke ciljeve, oslanja se na Vizantiju, dobija zemlje od vizantijskog cara velikog Manoila Komnena, ali ratuje sa Vizantijom. Jedan od najvažnijih ratova bila je bitka na Kosovu kod mesta Pauni sa vojskom, većinom najamnika, koju su prikupili njegova braća i vizantijski car, tada u savezu, protiv njega. Protiv Stevana Nemanje. On dobija tu bitku, potuče do nogu tu savezničku vojsku i izlazi kao pobednik. Kasnije on uvećava svoju teritoriju. To je bilo sasvim običajno. Feudalno doba, glavni
poziv, glavni posao oblasnih gospodara, kraljeva, carava bilo uvećanje teritorije, feudalni gospodari su moći i uticaj dolazili su iz veličine teritorije i zemljišta. Dakle, nije ni kasnije bilo do danas mnogo drugačije u ostalom. Dakle, ti ratovi su bili rutinska stvar. U svakom slučaju, Nemanja afirmiše svoju sposobnost državnika, stvara svoju državu oko sredine 12. veka, 1166. 7. 8. Nije se to desilo preko noći, razume se, to se dešava, to je jedan proces. I tako ulazi u sukob sa Vizantijom, sa vizantijskim carem, velikim carem Manojlom II. Komnenom, sa kojim on ratuje. Posle 15 godina tog ratovanja biva pobeđen u bitci na Moravi i zarobljen, odveden kao sužanj, pobeđeni u Carigrad, u Konstantinopolj, današnji Istanbul. Ali, interesantno, biva ne samo pomilovan, nego dobija čak teritorije, odnosno postaje saveznik, postaje vazal. U teoriji je on bio naravno i ranije vazal, ne samo on, nego ceo Balkan, ali jedno je teorija, drugo je stvarnost. Dakle, vizantijski car postaje njegov pokrovitelj i on na tome dobija oblasti na sadašnjem jugu Srbije, Toplicu, reke i tako dalje, podiže crkve, pre i posle toga podiže crkve, zadužbine, manastire na tim prostorima. To izaziva zavist njegove braće i na kraju on izlazi kao pobednik i na kraju njegovog 40-godišnjeg vladalaštva on ženi sina, drugog sina, Stefana, ženi ga vizantijskom princezom Evdokijom, čiji otac postaje car, Aleksiandžio, i on tako vezuje svoju vladarsku porodicu, svoj vladarski dom sa tada, u to vreme, najvažnijim vladarskim domom, sa imperatorom, sa carem Rimskog carstva, jer Vizantija, ne treba zaboraviti da Vizantija, to je reč koju mi koristimo danas za istočno Rimsko carstvo, pa i to istočno Rimsko carstvo je redukcija, jedno sužavanje. To je jednostavno Rimsko carstvo. Vizantinci, kako ih mi danas nazivamo, sebe su nazivali Romejima, to znači Rimljanima. I ne samo oni, nego i drugi narodi susedni i tog vremena i posle tog vremena nazivali su Vizantiju Romejima, romejskom državom. Uostalom, Turci su Balkan nazivali Rumelija. To je turski naziv. Balkan dolazi mnogo kasnije, ali Balkan, to je Evropska Turska još kako se zvalo, Balkan je za Turke Rumelija. To je druga polovina praktično carstva, središta carstva osmanlijskog, to je Rumelija, to je Rim. Dakle, rimskog cara, najvećeg vladara hrišćanskog,
on vezuje svoju kuću na taj način i njegov sin postaje zet cara vizantijskog, rimskog cara, što je bila izuzetna privilegija koju su mogli povremeno da imaju samo najveći evropski vladari, najveće evropske države, kao što je bio ugarski vladarski dom. Ugarska je, treba podsjetiti, bila jedna od najmoćnijih kraljevina u Evropi, u Srednjoj Evropi, ali ne samo u Srednjoj Evropi, nego u Evropi uopšte. Velika kraljevina i ugarski vladarski dom je bio jedan od retkih koji je skoro jedini koji je imao tu privilegiju, tu čast, taj prestiž da bude u srodstvu sa vizantijskim carskim domom. Od, znači, Stevana Nemanje, to je bio slučaj i sa Srbijom. Stevan Nemanja posle toga, krajem 12. veka, abdicira, odnosno prepušta svoju vladarsku krunu, svoj presto, svoju državu svom sinu Stefanu, koji je bio, znači, zet rimskog cara, vizantijskog cara, i kao zet nosio je titulu carsku sevastokratora. To je bila titula koju su nosili samo carski zetovi. I Stevan Nemanja odlazi prvo u manastir Studenicu, njegovu zadužbinu, njegov mauzolej, kako je bio običaj, naročito kod Nemanjića. On podiže tu velelepnu zadužbinu, koja je dan danas velelepna, pod zaštitom UNESCO, pripada baštini kulturnoj čovečanstva. I tu se zamonaši, postaje monah, smerni monah Simeon, on veliki vladar, koji je obnovio svoju dedinu, svoju dedovinu, državu svojih predaka i obnovio, kako kaže on u svojoj osnivačkoj povelji Hilandara, postaje smerni monah. To je izuzetna pojava u istoriji. Povlači se, znači, u Studenicu i posle nekoliko godina iz Studenice odlazi u Svetu Goru kod najmlađeg sina Save, koji je postao monah svetogorski, pobegavši od kuće, što se dešavalo, ali retko sa vladarskim sinovima, izuzetno retko, i poziva svoga oca, koji prelazi iz Studenice kod sina najmlađeg Rastka, koji je postao Sava, monah, prelazi kod njega u Svetu Goru, u manastir Vatoped, drugi najveći manastir svetogorski, i odatle osnivaju vladarski državni manastir srpski Hilandar na samom kraju 12. veka, i taj manastir postaje i ostaje uporište srpske crkve, srpskog naroda, srpskog monaštva, srpske države u toj monaškoj republici, koja je jedna vrsta pravoslavne, ekumenske, hrišćanske parlamenta duhovnog, monaškog, svetootačkog, koji je bio i ostao 1000 godina najvažnije središte pravoslavne vere, pravoslavne crkve, pravoslavne duhovnosti i takođe u to vreme univerzitet pravoslavnih zemalja.